Iyi bihano biza kuba byakemura ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu karere hari kuba harabonetse amahoro mu myaka myinshi ishize. Niyo magambo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yakoresheje mu kugaragaza ko ibihano Amerika yafatiye General Retired James Kabarebe imushinja uruhare mu ntambara M23 ihanganyemo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo ari ibintu biri aho gusa bidafite aho bishingiye, ndetse ko nta ruhare na ruto byagira mu guharanira amahoro arambye mu karere. General Retired James Kabarebe ni umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Kuri uyu wa kane nibwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko zimufatiye ibihano biri mu rwego rw'ubukungu. Reka tuvuge kuri ibi bihano, tuvuge ku cy'u Rwanda rubivugaho, ariko turanavuga ku buzima bwa General Retired James Kabarebe. Ibiro bishinzwe kugenzura umutungo wo hanze, Office of Foreign Asset Control OFAC bya Minisiteri y'Imari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibyo byashyize General James Kabarebe na Lawrence Kanyuka ku rutonde rwabo byafatiye ibihano. Uyu Lawrence Kanyuka ni umuvugizi w'ihuriro AFC M23 mu rwego rwa politike. Itangazo rya Minisiteri y'Imari ya Amerika rivuga ko General Kabarebe ari uri hagati y'ubufasha u Rwanda rwa M23 Loni yishinja ibikorwa bihonyora uburenganzira bwa muntu nk'uko iyo minisiteri bivuga. Amerika kandi yashyize Lawrence Kanyuka umuvugizi w'ihuriro AFC M23 ku rutonde nk'urwo ngurwo rwabo yafatiye ibihano, hamwe na kompanyi ze ebyiri zanditse mu Bwongereza no mu Bufaransa, niko iryo tangazo rivuga. Bradley T. Smith wo muri iyo minisiteri ya Amerika yavuze ko ibihano byatangajwe kuri uyu wa kane bishimangira ubushake bwa Amerika bwo kuryoza abantu b'ingenzi n'abayobozi nka General Kabarebe ndetse na Kanyuka ngo barimo gufasha RDF, ingabo z'u Rwanda, na M23 ibikorwa byo guhungabanya uburasirazuba bwa Kongo. Abayobozi b'u Rwanda bahakanye kenshi ibirego bashinjwa na Loni ndetse na leta ya Kinshasa ko ingabo z'u Rwanda zibarirwa mu bihumbi ngo zifasha M23. Bakavuga ko u Rwanda rwafashe ingamba zo kurinda imbibi zarwo. U Rwanda na Loni bashinja ingabo za Kongo gukorana n'umutwe wa FDLR. U Rwanda ruvuga ko iki ngiki ari ikibazo amahanga adafata nk'igikomeye, ariko ku Rwanda kirakomeye cyane. Amerika ivuga ko General Kabarebe ari ugenzura byinshi mu byinjizwa n'u Rwanda na M23 bivuye mu mabuye y'agaciro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imushinja kandi ko ari ugenzura kuvana amabuye y'agaciro mu birombe bya Kongo akagera mu Rwanda mbere yo koherezwa mu mahanga. Ibirego byo gucuruza amabuye y'agaciro ya Kongo abayobozi b'u Rwanda babihakanye kenshi, bavuga ko ari ibirego bihimbwa n'abategetsi ba Kongo kubera ko bananiwe gucunga neza ubucukuzi bw'ibirombe. Ibibazo birimo bakabishinja abandi. Leta ya Amerika ivuga ko ibi bihano yafashe bireba kompanyi za Lawrence Kanyuka ebyiri zitwa Kingston Fresh Limited itanga services z'ibiribwa ikorera mu Bwongereza, na Kingston Holding y'ibijyanye n'ubujyanama mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ikorera mu Bufaransa. Ibi bihano byafashwe bivuze iki? Leta ya Amerika ivuga ko ibi bihano bivuze ko imitungo yose hamwe n'inyungu by'aba bantu biri muri Amerika cyangwa se bikaba ari ibyabo ariko bigenzurwa n'abari muri Amerika ngo bifunzwe, kandi n'ibindi batunze bigomba kubwirwa biriya biro bya OFAC. Abandi nka General Sultan Makenga na Willy Ngoma nabo basanzwe barafatiwe ibihano na Loni cyangwa se umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Ku kibazo kiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibihano by'ibihugu by'uburengerazuba byagiye bifatirwa abantu batandukanye mbere, umusaruro wabyo ugakemangwa. Leta ya Kinshasa yakomeje gusaba amahanga gufatira ibihano abayobozi b'u Rwanda, kandi isaba amahanga guhagarika inkunga y'iterambere iha u Rwanda irushinja gutera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ruciye mu mutwe wa M23. Nyuma y'iki cyemezo cyo gufatira ibihano General Kabarebe, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda yatangaje ko mu myaka 30 ishize ku mupaka w'u Rwanda wo mu burengerazuba hahoze ingabo zigambiriye ikibi, ariko ntabwo zigeze zifatirwa ibihano. Iti harimo ingabo za Kongo FARDC irimo kurwana ifatanije n'ingabo za SAMI DRC, iz'u Burundi, iz'abajenosideri ba FDLR n'iz'abacancuro b'abanyaburayi
barimo 300 baherutse guhabwa inzira n'u Rwanda bakajya iwabo muri Rumania. Iyi minisiteri yagaragaje ko kudafata ingamba zikwiriye ku muryango mpuzamahanga no kuri umuhuha iyo bigeze ku bikorwa by'ubugizi bwa nabi n'ibihungabanya umutekano byagizwemo uruhare na Kongo, ngo aribyo byatumye imirwano ifata indi ntera mu burasirazuba bw'iki gihugu kiyobowe na Felix Tshisekedi. Inshuro nyinshi Perezida Felix Tshisekedi yahize ko azatera u Rwanda agakuraho ubuyobozi bwarwo. Ni imbwirwaruhame yafatanijemo na mugenzi we w'u Burundi. Ndetse mu minsi yashize u Rwanda rwakiriye amakuru ku isaha iyo ariyo yose rwashoboraga guterwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibyo kandi bijyanye n'uko FDLR yari ifite ibirindiro mu birometero bike uvuye ku mupaka w'u Rwanda, yahora ishaka kurugabaho ibitero. Ibi ngibi yanabigerageje inshuro nyinshi ndetse bigahitana abaturage. Mu kwirinda ibyo byose no kubungabunga umutekano w'Abanyarwanda, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yavuze ko icyo igihugu cyakoze ari ugukaza ingamba z'ubwirinzi ku mupaka wacyo no kurinda ko iyo mitwe ifite ingengabitekerezo ishingiye ku moko yagira ibyo yangiza mu Rwanda. Iyi minisiteri ikomeza igira iti bijyanye no kurinda umutekano w'igihugu ndetse ari nacyo turangamiye, Abanyarwanda bafite uburenganzira bwo kubaho mu mahoro, bakabaho nta mpungenge z'ibibazo by'umutekano muke bishobora guturuka muri Kongo. Yagaragaje ko ibijyanye no gufata ibihano muri ubu buryo ngo nta ruhare na ruto byagira mu kugarura amahoro n'umutekano birambye ku bihugu byose byo mu karere k'ibiyaga binini. Yavuze ko ibyemezo nk'ibyo bifatwa nk'uburyo budakenewe buturutse hanze bwivanga mu byemezo byafashwe n'Abanyafurika, bigatuma n'ingamba zafashwe mu gushaka ibisubizo ku makimbirane zidindira. Iyi Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda kandi yanasabye umuryango mpuzamahanga gushyigikira no kubaha gahunda zo gukemura amakimbirane hisunzwe ibiganiro zafashwe n'Abanyafurika nk'uko ziherutse no kwemezwa n'inama yahuje abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba n'umuryango SADC ndetse n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Iti iyi niyo nzira yizewe igeza ku bisubizo hisunzwe ibiganiro. U Rwanda narwo rushyigikiye byuzuye iyo nzira y'ibiganiro. Inshuro nyinshi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashinje u Rwanda uruhare mu bibazo byayo, gusa yanze gukemura ibibazo ifitanye na M23 ngo baganire. Uyu mutwe wo nicyo usaba. Ni ibintu u Rwanda rutahwemye kugaragaza ko ari inzitwazo zidafite ishingiro ndetse ko ari uburyo bwo kuyobya uburari kugira ngo iki gihugu gihishe ibikorwa byacyo byo kwica, kugirira nabi, kuvangura n'ibindi bibi bikorerwa Abanyekongo bavuga Ikinyarwanda by'umwihariko wo mu bwoko bw'Abatutsi. U Rwanda ruvuga ko aho gukemura ibi bibazo no kumvikana na M23 nk'uko amasezerano atandukanye yasinywe abisaba, ngo Kinshasa yahaye ikaze FDLR inayinjiza mu ngabo zayo, izi neza ko uyu mutwe uhora ugambiriye kugaba ibitero ku Rwanda, inazi neza kandi amahano wasize ukoze mu Rwanda. U Rwanda kandi rwakunze kugaragaza uburyo umutekano ku mupaka warwo ugeramiwe bijyanye n'imitwe yitwaje intwaro ikambitse mu birometero bike uvuye ku butaka bwarwo. General James Kabarebe niyo mugaba mukuru w'ingabo wa mbere w'igisirikare cy'u Rwanda cya RDF kuva mu kwa 10 mu 2002, kubera ko mbere yaho cyitwaga RPA, ndetse yanabaye umugaba mukuru w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu buzima bwe yabaye umusirikare w'ibihugu bitatu ari by'u Rwanda, Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. General Kabarebe yavutse mu mwaka w'1959, akurira mu gihugu cya Uganda aho ababyeyi be bahungiye kubera ubwicanyi bwibasiye Abanyarwanda bo mu bwoko bw'Abatutsi mu mwaka w'1959. Gukurira mu buzima bw'ubuhunzi biri mu byagennye ahazaza he. Amateka ya James Kabarebe nk'umusirikari atangirira mu ntambara yamenyekanye ku izina rya Uganda Bush War. Yatangijwe n'umutwe wa NRA, National Resistance Army, washinzwe na Yoweri Kaguta Museveni ugamije kubohora Uganda. Gusa bitandukanye na benshi, General Kabarebe yinjiye muri uru rugamba avuye ku butaka bw'u Rwanda nk'uko yabigarutseho kenshi. Umuryango wa James Kabarebe uri mu Banyarwanda birukanywe muri Uganda mu gihe Milton Obote yafataga ubutegetsi. Yafataga icyemezo cyo kwirukana Abanyarwanda muri Uganda hari mu kwezi kwa 10 mu 1982. Nk'uko yagiye abigarukaho mu biganiro byinshi yatanze ndetse n'inyandiko zitandukanye z'amateka zibigaragaza, zerekana ko James Kabarebe yari afite nyina wabo wari utuye mu Rwanda yasuye kenshi mu myaka ya za 80.
yaratuye hitwa Gitengure, ubu ni mu karere ka Nyagatare. Mu 1982 James Kabarebe yirukanwe muri Uganda kimwe n'abandi banyarwanda mu itotezwa rikomeye bakorewe n'ubutegetsi bwa Milton Obote. Aba banyarwanda rero bageze mu Rwanda, leta yariho ya Habyarimana nayo yanze kubakira ivuga ko atari abanyarwanda, ahubwo ihitamo kubashyira mu nkambi nyamara ari abanyarwanda kavukire. Icyo gihe General Kabarebe byamutwaye iminsi 21 kugira ngo agere mu Rwanda avuye muri Uganda, kubera ko we nabo bari kumwe baje barongoye inka nyinshi bagenda n'amaguru. James Kabarebe na bamwe bo mu muryango we n'abandi batandukanye, igihe bageraga mu Rwanda bajyanywe mu nkambi zitandukanye zirimo ahitwa Mahega ndetse na Kibondo. Icyo gihe we nabo bari kumwe binjiye mu Rwanda baciye mu kagezi kitwa Umuyanja. Muri icyo gihe mu mwaka wa 1982 James Kabarebe ageze mu nkambi zacumbikiwemo izo mpunzi z'abanyarwanda, yabonye atashobora kuhaba kubera imibereho mibi abanyarwanda bashyizwemo, kandi yari umusore rwose ngo utakwemera kuguma aho ngaho. Aha niho rero yafatiye icyemezo cyo gusubira muri Uganda, maze mu rugendo ngo ruruhanyije kandi rugoranye ashobora kwambuka umupaka maze yerekeza mu murwa mukuru Kampala, aho yahuriye na bamwe mu bagabo bashakiraga NRA ya Yoweri Museveni abarwanyi. Aba rero ngo nibo bamutwaye bamugeza mu birindiro bya NRA, aho yatangiriye urugendo rwe nk'umusirikare. Aha niho yagize uruhare rukomeye cyane kimwe n'abandi basore b'abanyarwanda bafasha mu kubohora Uganda, ariko bose intego bari bafite yari imwe, kwari ukubanza kubohora Uganda bakazakurikizaho u Rwanda. Hari umushinga n'icyerekezo byo kuzabohora u Rwanda byari byararemwe na Perezida wa Repubulika Paul Kagame hamwe na Fred Gisa Rwigema. Uretse James Kabarebe, intambara ya NRA yo kubohora Uganda yanagizwemo uruhare rukomeye n'abanyarwanda benshi. Umujyi wa Kampala wigarurirwa n'ingabo za NRA ku itariki ya 26 y'ukwa mbere mu 1986. Mu ngabo za NRA harimo abanyarwanda benshi. Nyuma y'intambara yo kubohora Uganda, General James Kabarebe yakoze mu ishami ry'ubutasi bw'igisirikare cya Uganda. Abumwe mu bantu babaye iruhande rwa Perezida Paul Kagame muri Uganda. Uwari umuyobozi wa James Kabarebe mu rwego rw'ubutasi rwa Uganda icyo gihe yari Perezida Paul Kagame, wabaye mu bayobozi b'inzego z'ubutasi mu gisirikare cya Uganda igihe kirekire. Nyuma y'akazi ke n'ubuzima bwe muri Uganda, General James Kabarebe yagize uruhare rukomeye mu rugamba rwo kubohora u Rwanda, aho yazanye n'izindi ngabo za RPA Inkotanyi zari zishamikiye ku muryango wa RPF Inkotanyi mu rugamba rwo kubohora u Rwanda rwatangiye ku itariki ya 1 y'ukwa 10 mu 1990. Urugamba rugitangira, James Kabarebe yabaye umusirikare usanzwe, arwanira mu bice bya za Nyagatare mu minsi ya mbere y'urugamba, kubera ko yari ahazi ndetse yari yarigeze kuhaza mu myaka ya za 80 gusura nyina wabo twigeze kuvugaho wari utuye ahitwa Gitengure. Mu minsi ya mbere y'urugamba yanabaye umwe mu basirikare bari bayoboye ikigo cy'imyitozo cy'ingabo za RPA Inkotanyi cyari kiri mu kibaya cya Namuhemure, ni munsi y'umusozi wa Namuhemure. Nyuma y'aho Inkotanyi za RPF zitangije urugamba mu isura nshya, General Kabarebe yabaye hafi cyane y'uwari umugaba mukuru w'izi ngabo za RPA Inkotanyi, General Major Paul Kagame, wayoboye urugamba rwo kubohora u Rwanda kuva mu 1990 asimbuye General Major Fred Gisa Rwigema wari umaze gupfa. Inyandiko zitandukanye zigaragaza ko James Kabarebe yabaye umunyamabanga wihariye wa Paul Kagame, yaranashinzwe umutekano we mu gihe cy'intambara, kubera ko General Kabarebe ni wari umuyobozi cyangwa se komanda wa batayo yitwaga High Command Unity. Yari ishinzwe kurinda igice cya Murindi cyari kirimo ibirindiro bikuru bya RPA Inkotanyi ndetse n'icyicaro gikuru cy'umuryango wa RPF Inkotanyi. Ndetse ku Murindi ni naho General Major Paul Kagame wari umugaba mukuru w'ingabo za RPA Inkotanyi yari atuye mu gihe cy'urugamba rwo kubohora u Rwanda. Iyi unit yari ishinzwe umutekano ku Murindi, ni nayo yahise ivamo umukuru w'abarinda umukuru w'igihugu w'u Rwanda n'abandi bayobozi bakuru b'igihugu, Republican Guard
nyuma y'aho urugamba rwo kubohora igihugu rwari rurangiye, ndetse nk'umunyamabanga wihariye w'umugaba mukuru w'ingabo General James Kabarebe ku itariki ya 6 y'ukwa kane mu 1994 niwe wakiriye telefone ya retired Lieutenant General Charles Kayonga wari uyoboye ingabo zo muri batayo ya 3 y'ingabo 600 zari muri CND i Kigali. Yamumenyeshaga ko hari amakuru yaravanye mu bayobozi bakuru b'ingabo z'umuryango w'abibumbye MINUAR yavuga ko Perezida Habyarimana amaze gupfa. Mu buryo buzwi neza, General Kabarebe niwe wabwiye Perezida Kagame ko indege ya Habyarimana yari imaze kugabwaho igitero kikanamuhitana. Ndetse ibingibi ejo bundi ubwo yatangaga ikiganiro muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, General James Kabarebe yabigarutseho. General James Kabarebe na batayo ya High Command yari ayoboye, uretse kumenya umutekano w'umugaba mukuru w'ingabo za RPA Inkotanyi, yanagize uruhare rukomeye mu rugamba rwo guhagarika jenoside, by'umwihariko gufata umujyi wa Kigali. Kuko nk'ubwo iyi batayo ya High Command yashinze ibirindiro bikuru byayo imusha. Ahangaha niho umugaba mukuru w'ingabo za RPA Inkotanyi General Major Paul Kagame yarari, ari naho ayoborera urugamba rwo guhagarika jenoside, by'umwihariko mu gufata Kigali. Iyi batayo yatanze umusanzu ukomeye cyane mu rugamba rwo kwigarurira umujyi wa Kigali, by'umwihariko muri operation yo gutabara abatutsi bari muri St Paul. Iyi unity ya High Command yari yowe na General James Kabarebe, yari mu bice bya Bumbogo na Gikomero, ubu ni mu karere ka Gasabo, itanga ubufasha bukomeye cyane muri iki gikorwa. Iyi ni operation yakozwe n'ingabo zari muri batayo ya Bravo. Iyi operation yari yowe na Colonel Tumwine Jacob, ibohora abatutsi basaga 2,000 bari muri St Paul. Uruhare rwa General James Kabarebe mu rugamba rwo kubohora igihugu ruzwi cyane mu mateka. Byageze mu mwaka w'1994 afite ipeti rya Colonel, ndetse ubunararibonye yavanye mu rugamba rwo kubohora igihugu no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi no kuba iruhande rwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame igihe kirekire, biri mu byamuhinduye umusirikare ukomeye cyane, ku buryo ibi byose byanamuhaye ubushobozi bwo kugira uruhare mu zindi ntambara zakurikiyeho zari zigamije gushakira ituze n'umutekano u Rwanda. Izi ntambara zirimo iyiswe ya mbere ya Kongo yo kuva mu kwa 10 mu 1996 kugera mu kwa 5 mu 1997. Muri iyi ntambara ingabo zishyize hamwe mu ihuriro ryiswe AFDL, Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo, zari ziyobowe na Laurent Désiré Kabila, zatangije intambara ku butegetsi bwa Marshal Mobutu Sese Seko Kumendu wa Zabanga. Muri iyi ntambara Kabila yarashyigikiwe n'ibihugu bitandukanye birimo u Rwanda, Uganda n'u Burundi, ndetse n'ibindi byarimo Angola na Congo Brazzaville. Nubwo AFDL yari iyobowe na Kabila, akaba ari nawe wayivugiraga mu rwego rwa politike n'itangazamakuru, ariko akazi ka gisirikare no kuyobora ingabo za AFDL ku rugamba byo byakozwe na General James Kabarebe. General Kabarebe n'abasore yari ayoboye byabatwaye amezi 6 yonyine yo kuba bagenzi ibirometero bisaga 2500 byo kuva i Goma bakajya Kinshasa n'amaguru. General Kabarebe ayoboye ingabo za AFDL barwanye n'igisirikare cya Zaire ya Mobutu kiratsindwa. Marshal Mobutu ntako atagize ngo yivane imbere y'izi ngabo za AFDL, ndetse yanifashishije abacanshuro baturuka mu bihugu bitandukanye, ariko bibu by'ubusa, birangira avuye ku butegetsi. Nyuma yo kuyobora urwo rugamba no guhika Mobutu ku butegetsi, Laurent Désiré Kabila akajya ku butegetsi i Kinshasa, President Laurent Désiré Kabila yasabye Paul Kagame wari vice president icyo gihe akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda ko yamuha James Kabarebe ngo amuyoborere ingabo. Ibi arabimwemerera. Uko niko General James Kabarebe yabaye umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse atangira no kugira uruhare rukomeye cyane mu kubaka bundi bushya igisirikare cya Kongo. Nyuma y'amezi make ari muri izi nshingano nk'umugaba mukuru w'ingabo za Kongo, Laurent Désiré Kabila yagiranye ibibazo n'u Rwanda, ndetse bacana umubano. General James Kabarebe yegura ku nshingano ze zo kuba umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
ndetse nyuma yaho ni nabwo hatangiye intambara yiswe ya kabiri ya Kongo. Ni intambara twavuzeho. Muri iyi ntambara nibwo habayemo ibikorwa nk'icyiswe Operation Kitona twavuzeho nacyo mu biganiro byacu. Nyuma y'iki gikorwa twavuzeho cyiswe Operation Kitona, James Kabarebe yagarutse mu Rwanda ahabwa izindi nshingano, aho mu mwaka w'2000 yahawe inshingano zo kuba umugaba mukuru w'ingabo wungirije w'igisirikare cy'u Rwanda RPA, asimbuye retired Major General Frank Mugambage wagizwe umuyobozi wa polisi y'igihugu yari kimara gushingwa. Ndetse nyuma y'aha ngaha Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda yazamuye James Kabarebe amuha ipeti rya general, ndetse anamuha inshingano nshya zo kuba umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda RDF kuva mu kwa 10 mu 2002. Iri zina rya RDF ryari rishya kubera ko ubundi igisirikare cy'u Rwanda cyitwaga RPA kugeza mu 2002. Izi ni inshingano General James Kabarebe yakoze kugera ku itariki ya 10 y'ukwa 4 mu 2010, ubwo yahabwaga izindi nshingano zo kuba minisitiri w'ingabo mu Rwanda. Nabwo yakoze ako kazi imyaka 8 kugera ku itariki ya 18 y'ukwa 10 mu 2018, ubwo noneho yagirwaga umujyanama wihariye wa Perezida Paul Kagame mu bijyanye n'umutekano. Izi ni inshingano yakoze kugera ku itariki ya 30 y'ukwa 8 mu 2023, ubwo yemererwaga na Perezida wa Repubulika akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda kujya mu kiruhuko cy'izabukuru. Kandi ku ruhande mu buzima bwihariye, General James Kabarebe yagaragaye kenshi mu bikorwa bya siporo, by'umwihariko mu ikipe y'umupira w'amaguru y'igisirikare cy'u Rwanda ya APR FC, aho yabaye perezida w'ikirenga w'iyi ekipe igihe kirekire kugera n'uyu munsi. Kandi General Kabarebe ni umwe mu bantu bazwi cyane mu gutanga ibiganiro ku rubyiruko n'ahandi hatandukanye, ku buryo benshi bamugarukaho bagaragaza ko bamwishimira mu buryo akoresha aganira n'urubyiruko, by'umwihariko iyo avuga amateka y'urugamba rwo kubohora igihugu. Kubera ibigwi n'amateka afite mu gisirikare, General James Kabarebe afite imidari myinshi ya gisirikare kubera ibikorwa yagiye akora mu ntambara zitandukanye. Muri iyi midari harimo umudari wo kubohora u Rwanda ndetse n'umudari wo guhagarika jenoside yakorewe Abatutsi.